bitwurkum ka humuro mutayi wanje nimpamya ngo twine kandi oruyo no gumuza mu naitwe kureba umucyaro ugu endijo embera eyari mukatugumizemo kandi tugire agire binde byatugambira ebwumukwataho umwana ugu nani ishe warinka yate kuno yako ngati manya hari bamweto ha kana akora ki kana bamwita bamwita Fideli nanashobora kutukumanyisha wo mwana wawe erindi tinkorumani mukamazire bwire cyangwa imyaka 3 yona utakumanya mushija wawe izina erindi aha so tinkumanya ajyabe nakora wagarikira yo kureba yariyo ubundi akakwereza buyambe bo mwana ugo tinkamanya hari hati ogwabe urigo mushije gorigire kufa omwana wa karinkanka nkamwina uko shuro nawe naho biyagumana murebera buri kimwe cyona akumugurira imyenda buri kimwe cyona kabire narwara muragurusa ngati tinyine kiyambi na yarwara tinyine na sente zo kumaragurusa ni murebera so mwenshati aha nuba hota ati nyizirangu bampu buyambi Tanzaze Antunga namara kuzara ndono muri mukori kamurimo ki iya kubintu yenda kahati yo kuna rondo muntaka mpo buyabwe ni ngamba ndiyo nikukuza jote ninyira ko murumo kaho kaki nkabire ni ntunga muri mugo sente manya guruha nke mtora nke 5 nkaronda umwana wanje kwarabeho kana gato kakubona ikintu kubuza nti mukamurimo cyo gukohira no yenda nkokoro ahantu ngamba mwe kokora ahantu mwishati ana uko tine honka wajanga bazere babakafa tubara batsigire hantu ka iyo bakuje tukanze mu nyorere muko mwana wanje ashuba kana turanka owitine ko ngaba kabatakashatire kibanje kandi tuba kunyendeye hata watakwenda naba kuzara dadu wawe mbweno naho dadu wawe yaferere henyine mbazirebe owitenye asha banda bari abo kuzara nabo abana bariyo bakabatwara tubakisire bari ino wabatwire abatuba kubashomesa akari mu buzari wanyu oguwe wazayo tokagire yo kumugambira imbere yo kuraba muna buri kimwe we naturanka akana baturo tinkama nyukuna kana baturo tokacenga je so no tekatenga wazayo ukamumakareba ibyo urimo kamushobora byakubireho taka kuyamba kakwakira katanduka kutura nibo tinkamanya asa hobe no tubona baro ahimbe nintura manya wabo omushije tayine ayino wanye na wonka kandi nyina akashwerwa ndijo mushije mu kuzikana buri kimwe bakagambaho ki bakuje bakinenka nka plane byakutereyeho n'indege yabo bakajyana namara kuzara ntwara umwana ngo bareba yanasho mushije wabonika nukabingo ubwo isengero wanya kayagire shi nakata kajire so mbona kwagire kuri wa mbasho inkuri yawe origire bo bakije bazika bwo no kutuma bakaba batakuchimana
kuno yashiya batari banywana be abo kwetu bakwaza kwetuje kagambira tinko bamwe mbe mazira bwire kwingana kishina mbere mazira nawe amezi 3 omushije bere mazira nawe amezi 3 nakabanza yanto enda nkagitungira mu rumo namara namujyanti tinchenda kukora reri yantwara akubende bire yashikire yo kuzara abo kwatangira ninza kubuza ntakashenda kere no kuzara ntakandi no gambo tangu babiri no mazira nawe amezi 3 so kabanza mu byo gukora kuwahereze buje ata okwakana kubene kuko n'ubafire uko mbene ndiyo ninkumara nawe amezi 4 reri yafa wagambire ngo yafa tine kinakozire gwensi nokora ki yafera nkahe akaferaho mu kijungu bakweta washika yerna batera bo abesu babagambira bija bare batwara umutungo mu cyaro nabo asha wuntaraga kire wanyu kandi ukabagambira abise no bantera bakambinga bakutera bakutera kibana tubarambengere kwose manya ati bana basaka bakubinjire maybe kugira ngo go mwana kayinishe kwanga hato rode isho gutaruho to kutwana to kumanya hari oyinenda notekateka ngo waza yabashobora twakakwiciriza abo kubora rode yafi tungumwe abonye takwija kuzayo tine sente man emizeje ko no chikorra nkanka yiwagambe yohera mu mutari kumneta uko waba mu cyaro waba mu cyaro cyo mbabaro bo tufine kisente zona zibakwire so mbonsha taha watugambira nurara nka hino urya ki oyinaka senta ko ine akakurebera nate nanyi ninkumhasigara hinkumina so kugurogo cyo kunywa n'icyo kurya izindi na ebiro bindi tabatine cyo kurya omwana nayonka takonga moshikuna tomazire wire kwingana ki nkije rwa ukubanza aha so tinkumanya obo bwire bona obwo twire mu nogo mwana nenda oburemeze bushanjire mu ninkabuha omukuba wenka mu mbereje yoru tine cyenda akore nyawe ikindi gambo buremeze bushanjire mu kuba muri ifeji no kuferwa umushija no gumushija kuzaraho kajya kagenda ebizubo byoshanjire nyebizo byinshi nkabiha muri ebyo ate kinkugerante tinyine kiyambi nahirwaro nkazaye banje ngo nibende ebintu bingi byo kuzanja bakandi tinyine sente zo kubigura kandi enda yakire yo kuzara ina mezanga tine mwenda mubare biro byonka mushate ebintu ipagambira mu irwaro ine bwatunzireho nkagure bya byonka atasigire bafu na gloves n'ibindi bakwano bendo mu irwaro ebyo nukundebera ndiyonka mushate endeje nuza kugizarira kankahi nunda kuzomba ukuko mbabaro mbanyabuzarebe nunda kuzo wanyu noza ojinire plan cyo mbintu yo kuzara na bityo nza hirwaro ino mukazi w'umbe natungira nanka desta mba yanje ngo nande sente no muzarsa anzi nande mutware tano kundebera byo nande sente tine hinkuzi turamugambire ngamugambira yanje ngo tine sente tinkubasa yagambire cyo wateka kininga wakwate yongo umuntu yahinka ku transport ko yebikire kugira ngo akwate kishotembe boda bodo ze irwaro zare
ubwo umwana wakamunze yireje wagira ngo ni imyaka 16 warakukire kuzara ni imyaka ingayishuwe ine yasitebiri cyamanyisa mbone ka muzawe ni imyaka 14 ibyo kuzara ibe byo wabirabamota wabirebota kamuzara cyo gukonga kitingo makunda muzari kuba muzire waburira utawareba umwana wawe gahuraje so think mata uremeza bundo bwine ko muntu tubuni fo kunya urandebera umwirwara de namara kuzara nkataha ukatahangaye wita abunda tahire hati kwenda ngo ozarira mu cyaro Kade nimteganisa na kumbinga tena na jena n'umwana aho tubakanju so ibyo nawe wahereze kuzara na buri kimwe kabe no yenda ngo maybe otunjo ndijo musheje shwerwe ninga rondo mu rumonkore abana mbasuge kuri kandi tuwatunga ngahantu umurimo umuntu akwereza umurimo ngoje n'abana bawe umurimo no gukora ndandukani ngora omukati nkaza enyo so think umanye byambo kwakwentu yenda abakutureba kwereza n'ingabo nyendo umuntu urukundebera n'abana bahita mwana wanjye mu runji bari mno kureba ngo twine kandi nyenda kugambira ngo iki program nakehogo nkaburijo kandi ishinga no winera become program eji kandi program eji neberi active stonka na ino mcharogu kandi omyaka 16 nuko kutugira beto ina mwana wa myaka 2 taine ucho kurya taine che we nawe yambona no wasa kumuterera anambejo ebya screen yawe turenga kutakwasa kuyamba mcharogu we ino murimo we necho kurya byona bamterera anambejo no ija kumutunga kandi uza kwa no korecha mani kureba ngo no muyamba katumure